saya hadapi tubuh sakit dan ngejaga kasih sayang kedun sabila jasadun pemahan don bala bangsi sampolon tua pemaulan tua kadang-kadang haus terasa sulit medot hai poma gedor kepuh hai poma lupa tersayang jidon kepoma ingin lebalai jasa harapku di balasan Namara ilayya ma anta illa kanzul atiyya ya bara fadli wa taj'alni kulli biwasrin qabla al-maniyya khairul bariyya Namara ilayya ma anta illa kanzul atiyya يا مهر فضلي وتجعلني كلي بوسل قبل المنية الله 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 يا الله 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 يا رسول الله Inonet. Wahai ya Rasulullah, kami mencintaimu. Wahai ya Rasulullah, kami menyayangimu. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Habibullah. Alaika hubbi madama qalbi bizikri hayya inni muhibbun bizikri Ahmad bashar muhibba wa nawbiru ya khairul bariyya نظر إلي ما أنت إلا كنز عظيم يا بحر فضل وتجعلني جلدي بوسل قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عظيم يا بحر فضل وتجعلني جلي بوسل قبل المنية الله 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 يا الله 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 مرادي عطف علي مشك تغفر عنا وتبقى يا خير المرسل ارحم سجيا تملأ
Allah penyata dan pebahagia dan